I pozdrav se jaki baš za laveki i dobro došli u moj novi video. Čekaj malo pa promocije, naravno jer je najjači bonus dobrodošli na Favbetu, 100% bonus na prvi depozit, 30 eura, risk bet ticket, 200 besplatnih spinova, link prvi u opisu, prvi u komentarima za sve vas iz Hrvatske i starije od 18. A kao što ste vidjeli i po naslovu i po startu videa danas, Sky Bounty. Palimo sound, lagani tab da nas voza. Dugo nismo igrali Sky Bounty u videu, na streamu ga rokamo doslovno svaku večer, link od Kika je dolje u opisu kanala, streamamo svaku večer. A danas je vrijeme da vidimo može li fucking Bounty izvući neku lovicu. Balans danas krećemo sa 600 eurića, spinat ćemo ga malo da probamo uloviti bonus. Ovo je odmah uredan spoj i nije toliko uredan, mislio sam da je jači. Nismo dugo igrali slot na bonuse, danas sam odlučio da idemo malo na slot na bonuse. Vratit ćemo se, čak vidim da bolje ide balance boost sa slotovima ovima samo na spin. Ovim starijim slotovima samo na spin. Ali danas, reko ga njušim, u streamu neće platit nikad. Reko možda iznenadi u videu Sky Bounty ludi. Možda da neki full screen, tap, var. Kocka var. Kvadrat var i max win. 3 wilda unutra, tup i gotovo. A će da vidimo. Nisam nikad došao na 4x4, 1, 2, 3, 4x4. Ne, to sam čak vidio 4x4. 5x5 nisam nikad vidio. Da, 5x5 je garantirani hitovi. Ali znate kaj je stvar, skužio sam na Sky Bounty-u da je malo glupa skripta ISKR. Znači, frajer ide do 3x3 i onda više od jedanput nema balona ono, na mapi u bonusu. Vidjet ćete o čem vam pričam kad uđemo u neki bonus. Ostavit ću ga još malo da se vrti, igramo na duplu šansu. Euro bet, euro 20 sa duplom šansom. Sad ću ga dići. 50 spinova nije dao bonus, sad ću ga dići na euro i pol. I roknut ćemo ga na 50 spinova na euro i pol. Da pravimo uloviti što vrijedniji bonus. Počelo je sad malo šamarat napokon balone. Ali nam to kurca ne znači ako ne upadnu 3 komada. Tako. Gdje su bila 3, ovdje je wild bio. Činilo mi se ko da su 3. Dakle, to je to evo prvog bonusa, ali ništa. Izgleda malo pragmatik isto na ZKPK sa serverićima. Hop. 30 još dobivaš. Ajde, šamaraj te screenove, nemoj mi sad biti ono low response time, mi treba da samo šamara screenove, tako, samo pleske, pap. Come on baby boy. Aha, malo vremena uzme kad stavi kvadrat na ekran, da će spojit nešto. Pa onda to malo zna potrajati. Nakon ovoga ću opet ići bet. Ka idući je vjerojatno 1.5, pošto je ovo 1.25. 1.5, a koliko će to biti na duple šansi 1.8, a? To je već bilo uredno uloviti bonus na 1.5 sad. Ok, sad si mi uzeo 50 eura. Ok, oprostim ti. Sad ja dignem bet na 1.5, odnosno na 1.8. I ti mi sad spojiš bonus u ovih 40 eura. I ja dobijem 150 eura bonus buy kao. Ili spojiš neki 3x3, 2 wilda u sredinu pa platiš odmah 100 eura. Čisto da dignemo malo balans da se vratimo. Jer ovo mi ne izgleda dobro, buraz moj. Evo ga! Evo ga. Ovo je 150 eura bonus. Dobili smo ga u 70 eura realno. Sad gledajte ovo kaj ja vama pričam. Vidi ovo. Nema balona uopće. Ali tu još pokazuje wildove i balone. Tu pokazuje na početku. Neki mini spoj. Stari malo on stvarno nije stavio u 3 spina niti jedan balon na ekran. Pa ja neću doći do stage 2, a kamoli do stage 3. Ma da. Do stage 2 doći neću. Kaj je vratio? 50 eura. Da, legenda. Dao mi frajer bonus, nije prošao stage 1. Ok. Sad moraš ponoviti buraz ekspresno, jer ovo
Ovo je bio malo jači spoj u base gameu. Malo jači, kaj malo jači na 1,5 eura bet, 50 eura, pa to je 30x. Daj, nemoj srat, daj ponovi odmah bonus. Oh man. What are you doing, Skybound? A tak je zanimljiva igra, tak lijepo izgleda, tak ima zanimljiv potencijal, ono... Jao, i tak ako ode ovo na 4x4, doslovno je jedan vial dovoljan unutra da plati lijepu lovu u bonusu. Da ona izvuče 250-300x u spinu, bez problema. Ali klasika, ko sve igre na bonus, one izgledaju prepotencijalno i prelagano, a nijedna neće platiti apsolutno kurca. Moram kupiti bonus, ovo je sad već previše spinova, ide mi na kurac. Samo ću kupiti stojanku, neću 150. Uzet ću ga za stojanku. Aj, nemoj mi uzeti pare, ostavi me na 550 i daj mi bonus. Tamo je malo zaštekalo, a? Mogu dobiti 4. Možda? Jedan je proletio. Nema ga, proletio je za jedno mjesto. Mislim da ako uđeš 4 da mi da odmah jedan balon gore, ekstra ovdje. Ok, super start, opet bez balona. 3 wilda, opet bez balona, drugi spin, super. 4 wilda, opet bez balona, ne, jedan balon. Daj, nemoj zaprkavati, buras, tako, 2 balona, ajde. Plus 2 spina i 3x3. Ajde, molim te, prođi brzinski, sad daj 2 komada. Bravo, bravo. Evo nas na 3x3, 4 spina. 2 wilda unutra, GG. Wild je unutra, oh my god, i jedan balon, oh my god, vidi ovo. Jedan ovakav spoj buras, bam, 150x. Ako 2 wilda upadnu unutra, max GG. Jedan balon mi fali za idući stage, nikad nisam bio ovdje. Jao bože, što to radi? Jedan spoj je platio sve, znači jedan fucking spoj je platio sve. Kužite o čem vam pričam. Ba, preletila opet, neće ući 4 u bonus. Al, jedan balon je palio za 4x4, to nisam nikad vidio. I na 3x3 smo dobili samo jedan wild unutra. Da smo dobili dupli wild, može odmah 3 balona da prođemo cijeli stage, ne može. Znači na 3x3 već može urednu lovu platiti. Ne, pardon, na 4x4. Na 3x3 jako teško. Iako bit će ovo s ova 2 simbola nešto lovice nazad, s ova 3 simbola, 40x u redu. 3 wilda. Je li ovo wild linija? Možda. Nije. Money back. Mislim da idućeg stage-a vidjet nećemo. Imamo još jednu konekciju. Nekih 30... 60x! Mislim da je to ovo 30x max. A mačevi su top simbol. Opet je na kraju jedan... Ali opet wild unutra. Ovo je predivno. Ovo je još... Bravo! Prvi 150x plati, ovaj platio 200x. Neću dizat bet, jer znam da me mora uzet kad tad. Prva 2. Ajde, molim te. Neće. Lejo, stani. 3. Opet je proletio ovdje, neće ući sa 4. Daj zamisli da uđe sa 6 komada, stari moj, odmah preskače prvi stage, ne? I dobijem 2 ekstra spina. Prije da startam onda 8 spinova i 3x3. 2 profitabilna je dao, da vidimo može 3 put za redom. To još vidjeli nismo. Tek prvi balonček. Bravo. Daj balone. Neće ući unutra. Daj balone, molim te. Gle retarda maloge. Prva 2 reda i ne da trećeg. Da me pogura odmah ovdje.
Loš. Jako loš. To je to, a? Da, dva fale u jednom spinu. Ode desno. Idemo na idući stage. Imaćemo 2 spina na 4x4. Dovoljno. Dovoljno. Jedan wild unutra, nek upadne stari moj tu na sredini. Jedan wild unutra. A mršu pičku materinu. A daj, molim te. Pusti me na 4x4 i ne da wild unutra. Sure. 125. Kakav error, dok sam ja u win skripti, onda je error neki. Onda on meni error, onda ne radi. Onda pragmatik ripa. Brudar, je li ovo zajebancija? Sad pragmatik ripa dok ja uđem u skriptu koja plaća. Ajme, molim te, samo da vidim da uđem u Gates, ali mislim da je... Da, pragmatik je samo rip. Ja, gledaj sad ovo tipa Burning hoće raditi. Naravno da je sad pragmatik ripo. Hvala pragmatik, ušao sam u win skriptu i uzme mi lovu, nemojte me zajebavati. Ja želim još jedan buy, evo ga. We back. Hvala pragmatik. Come on! Zašto ne stane odmah tu treći balon? Gle, i četvrti mi fleša kroz ekran, ode i peti mi fleša kroz ekran i ode. Ma pušiš mi kurac, stari moj, kako svi odlaze lagano dolje? Kakva klošarčina mala, Sky Bounty. Ne znam, prvi spin dok mi nema balona, ne osjećam se preugodno. Jebem ti mišaj. Daj bar 2 sad. Ma daj! Daj 4. Di si balonček. Tonček, balonček. Trebam opet 2 u spinu. Bravo! Stvarno su 2 u spinu pala. Okej je. 3x3. Ajde, daj mi dupli wild unutra i bit će u redu. Ne, ovo je 4x4. Top simboli, brudar, ovo je lova. Ali nije neka lova, mislio sam da je ovo jača lova. Pali 2 za dalje, ma ne, daj mi wild unutra samo. Bravo, pao je wild unutra. Je li ovo veća lova? Je li ovo 150 eura? Jeste, brate moj. 280 još za mene. Bravo. Preko 200x. Balans 782, 180 eura profita u današnjem videu. Još jedan, buraz, stekaju im server i možda se neke izbagalo. Zašto opet mi gle kak mi lagano prođe dolje. Gledaj ovo, da mi da ga gledam. Kako ode dalje. Nijednom nismo ušli s 4, ali nema veze. Ajmo još jedan profitabilan i pozdravljamo Sky Bounty. Ajde otvorimo s jednim balonom i sad tu 2 odmah. Bravo. I sad idući spin odmah 2. Wild je unutra, okej, ovo će biti neka lovica. Daj 2 balona sad. Opet je Wild unutra, okej. Money back. Joj, daj sad 2 balona u spinu, molim te. 4 spina na 4x4 bi to bila, a neće ga dat, gle ovo, spojio Wild unutra, nema ni... Još jedan, come on. Dobra, je bar je Wild unutra za zadnji spin, iako trash simboli. Čisti money back, okej. Ponavljam ga još jedan put, ovo je zadnji buy, kaj god se desi. Plati, ne plati, ovo je zadnji buy. Minimum smo 50 eura u profitu plus sve što ovaj bonus plati. Ajde, nek plati 300 eura. Jedan balonček. Daj sad 2. Okej, može još. Opet 2 u prva 2 reda i nikako da... Evo trećeg. Cijeli stage jedan prođen u spinu. Bože dragi, sada da 2 još u spinu. Dobro, Wild je unutra jedan.
Biće tu malo konekcija, nekih slavašnih, nažalost. Jedan još mi treba, 2 spina imam za 1 balon. Gle, Wild je unutra bez spoja. I ništa. 80 eura profita danas. A to je za pičke, jebo. To je za pičke. Ali ovo je zadnji baj, ovo je zadnji baj. Ne, ovo je zadnji baj. Već vidim kaj će mi krenut radit, a ja ću počet demonit. Ne. Samo moram stat. Kako neće prvi spin krenut dobro nikad? Da mi u prvom spinu odmah da 2 ili 3. Isuse, vidi koliko Wilda. 2 Wilda prvi put unutra, nema konekcije. Prvi put su 2 Wilda bila u pravokutniku, kvadratu, kako god hoćete. Koliko je spinova ostalo, uopće nisam vidio. 3, 4, sve skupa. I 1 mrtav. Zupa. Zašto ne daš 2 Wilda unutra? Daj 2 Wilda unutra, molim te. To je to. To je to. A ko je mislio da će ovo biti zadnji baj, pa taj je lud. Štopam ga, rekao, daj mi više od 3. Ali neće. Otvorio s balonom u prvom redu, rekao, idu odmah 3 u prvom spinu. Op. Opet u prvom redu, nema dalje ni jedno. Asti bezobraznik. Ok, 2. Vidi koliko Wildova na ekranu. To da imaš pun ekran, to je max win odmah. Ok, i ajde sad još odmah 1 balon. A zašto sad, evo, sad gledajte ovo. I sad dolaze spinovi. Opa, biće, ok. 4 puta 4, 4 spina. Ovo mora biti lova. Sad gledaj, neće više biti ni Wildova, ni u Wilda unutra neće biti balona, više nema na ekranu dok dođeš na ovaj stage. To je ono kaj sam vam pričao na početku videa, ako sam rekao kak skripta funkcionira. Vidi ovo. Bravo. Sad bi ga zakucao u full pičkali mu materina odvratna. Glupi jebeni skripte i algoritmi retardirani su ko kurac, jebote. Dođe na 4 puta 4, 4 spina ima i odjedanput više nema na ekranu ni balona, niti Wilda u pravokutnik. A daj, pušiš ti kurac odvratni, stari moj. Koje gluposti od skripti, to je bolesnoća. Ajde, da. Ajde, molim. Mrš kloša u 1. Koliko je ovo? 2 spina do kraja, ja još nisam prošao stage. Ma bravo, legend. Sada bi mu najrađe sve dao. 2 u spinu, dao mi je 2 spina i sad mi mora dati odmah 2 nova u spinu. I sad će nestat. Nestat će baloni s ekrana i Wild neće u pravokutnik nikada upast. Bravo. Dao bi mu sve sad najrađe. Ma nisam normalan, ali ide mi na kurac, iskreno je. Nijednom nisam dobio 4 balona da uđem u bonus. Sedamnaest Wilda na ekranu je bilo upravo. Kaj mi to ne da dok imam 4 puta 4? Treći. Može i četvrti. Neće četvrti, dobro, cijeli stage je prošao u spinu. To nikad nije loš. I daj sad odmah još 2. Samo nestanu, kažem vam. Opa, Wild unutra. Wild do 5. reda. Okej. Još jedan balon. Isuse Bože, prošao je stage, stvarno. 2 Wilda su unutra, ali nema spoja do tamo, kužite. I sad više nema Wilda na ekranu. Oh! Oh my god, ima! Oh my god, ovo je lova. Ovo je 300 eura min. 250. Ajde, Wildi, molim te, bravo! Ajde, hvala kurcu da me ne zaskema. Još jedan spin ima, još jedan spin ima. Ne ode desno u kurac. Dobro, nema ni Wilda unutra.
530, ovdje stajem. Ovdje stajem, buras. 530 za kraj, to je to, samo treba biti uparan. Koliko je to para? Ček da stisnem spin. 820. Na kraju! Lagani! 220 eura profita. Ljudi, treba samo biti uparan. Link za registraciju prvi opisu, prvi u komentarima. Mi se vidimo u idućem klipu. Ćao, pusa, bok!